Tuhele baze batanga igikombe, Justice Studio baze, Castell baze batanga igikombe, baherekezwa n'abaririmbyi bose. Melilo, Iritima, Vania Ice, defense on the floor, Sakbi, Victoria's team, Big Zoe, abaririmbyi bose baze kugira ngo bishobore gutanga cya gikombe. Siko amasimes kuri bano bino badufashije kuri protocol nziza. Tuhele, Justice Studio, Tuhele, Justice Studio, Castell, Elikome Imprimerie. Hey, Castell, that's a good. Tuhele Mariere, Miss Globe Africa Iritima, dufashe gutanga imidari. Melilo, Meyer Peter watsinze igitsindo cyiza. Amasimensi kuri Ngendakumana Simplice, agashimwe Iritima Miss Globe Africa ashobora kumuha Ngendakumana Simplice. Abo banditsi nyene batoye yuko Meyer joueur waranze runo rukino ni umukinnyi kuva muri Kingstar FC yitwa Sharife n'umukomera amasimensi. Merci beaucoup. Duhamagare Kingstar FC rero kuza bambike imidari yabo. Imidari igiye kwambikwa na Castell, Justice Studio, Tuhele, Ngoga Patrick, kamera Miss Globe. Kingstar FC, Kingstar FC. Imidari ya argent. Buona sana Kimpi. Merci beaucoup Stabiliza, Rijabera Mingara, Yakiteka, ariko umugora w'injinene vuba urakina kandi n'umugwa wa Rukundo FC hamwe n'umugora singa amateka n'inzahabu. Kapitena Herese. Thank you. Hariya ndabona Emerson, ndabona Araflo, Linux, Jason Rapido. Sorry boss. Abaririmbyi n'abamenyeshamakuru. Rolnama. Kamara imidari. Abaririmbyi n'abamenyeshamakuru. Stop. Chama Maria Marcus.
Okay, iki ni gikombe cy'umutonore kigiye gutangwa na Castel. Haba amafaranga y'umuriyoni acatangwa na Trust Studio, ariko dushimira Tourelle, mwarakoze cyane, mani wa umugisha. Arnovica ahabwe igikombe cy'umutonore kwa mama Simensi. Hama Trust Studio ichimuha inahasha y'umuriyoni. Amasimensi merci beaucoup mwakoze cyane kuza kudushyigikira. Iyo ataba mwebwe bino bintu byari kuba. Nikomera Amasimensi muri abantu